این دختر در این محله چیکار میکند؟ احال او به اعتنایی کردیم. شما اینجا بمونید. پدر؟ دخترم، تو اینجا چی کار داری؟ برای بردن تو آمدم دخترم. مادرت هم تو رو بسیار یاد کرده است. یک روی نکن، بیا. آماده شو، می رویم. من با یگانجا نمیرم پدر. تو هم دیگر با اینجا نیا. اما حیاتت از پشت سپرا شده زیر خطر است. هیچ نباشد نزد ما باشی، در امن میمانی دخترم. از نزد تو دیده برای من جای خطرناکتر نیست پدر. شام بخیر. نگفته نماند. با آدم هایت بگو که در پشت درم نیستند. پلیس رو جغ میزنم. از این پس دخترم رو شما همیشه نگاهبین میکنید. از خردترین خطر حمایت میکنید. فهمیدید؟ در زیری پا چی میکاویم؟ چخیلی که دریا دورم تو در زیری پای من بودی اگر جنگاور خلاص نمیکرد. مسئله سقراط رو حل کنم نوبت به تو هم میرسد. پروا نکن. مسئله ما رو میدیده است. تو ما رو خندونیدی، خدا هم ما رو خندوند. تو هرگز نخند، من میخندم. بخند، اما غالب آخران میخندد. با دقت باش. این خیلی نمیشه جانم، پیش داره. با آداب هستی. صبح بخیر. صبح بخیر. شیرینم چی خیلی هستی؟ ملیس میبینم که دیگر از پسری تکایی بدبوی شکایت نمیکنی. بخیر است؟ چی شد؟ این خیلی گپ نیست مادر. وای تا محافظی نو یافتنم کار کند بعد دفعش میکنم از اینجا. اوی چی حال دارد؟ کی؟ خیز رفته گپ زنیم. بخشیش؟ این چی حال است با این زن؟ کدام زن؟ کدام زن میشد بغار و خیر؟ چی کار کرده است؟ ندیدی مگر؟ خودت بین موی سرش را آرا داده، لباسهای زیبا پوشیده، مکیاژ کرده، خودش را زیبا کرده است. نمیدونم، دقتم را به خود جلب نکرد. باید به خود جلب میکرد زیا. چشمونات رو از سرت میبرارم زیا. یا خدایا چی شده است؟ در جای ایستادم چشمانم را میکابی و میبراری. نمیدانم چیکار میکنی. در جای ایستادم؟ من هم همین را گفته ایستادم جانم. چرا در اینجا خود را آرا و دارا داده ایستاده است؟ زهرا، امروز روزی تولد سومن است گو.
هر جا باشد از همین خاطر چونین پوشیده است. چی کار میکند؟ کردن گیرد، پروا ندارم. تو چرا پشتی او رو میگیری زیا؟ آبای من پشتی گرفتم. بین زیا، او هیچ با باوری را نیست. من به تو میگویم، دیدی آخر مادر سومن نیست ولی سومن رو صاحبه کرده گرفته است. پگاه میبینی تو رو صاحبه میکند. اینه زهرا آخر این چه علاقه دارد؟ علاقه زیاد دارد. اگر درو بین همین قدر که غرور می بود کم ترکک جایی که او رو نمیخوان یک دقیقه نمی ایستاد. باز تو چرا حالا هم به سومن نگفتی که بهار مادر او نیست؟ زهرا بین همه ما رو تماشا دارند، شرمنده نشویم. از برای خدا این کارا نکن. میشویم، نگاه نکنن. ما چشمانی اونها رو هم میکوبم. شد رفتیم. سمی در کجاست؟ نمیدونم. انیقه پس یگون کاری بمعنی است خانم تولین. اوه خدایا، این به همه چیز کاردار شده ایستاده است. کاری که میکنی آسان است. امروز زاد روزی نبیرم است. کاردی رو که کلتکیلاس با اون تارت رو میبرد به من میآوری. کارد گفتید؟ بله، اما با دقت باش. کارد رو در خلطه انداز تا به ایزی انگشتانش ضرر نرسد. اون کارد رو چیکار میکنید؟ سوال بسیار میدهی. همه این نقشم رو به تو گفته نمیتوانم. همین قدرش رو دانی کافی است. کلتکیلاس با سبب یک جنایتی که اهمیت نمیدهد به محبس میرود. صلح را که قبول کند، جنایتکار حقیقی جنایتش را بر دوش میگیرد و کلتکیلاس از محبس میبراید. بعدا کلتکیلاس با زهرا خانه‌دار میشود. میلیس و میراث به تو میماند. قبول. کمالیسیا چی میشود؟ پروا نکن. کاری میکنم که به تو ضرر رسانیدن نمیتواند. زیا برای گرفتن تارت روز تولد سومن میرویم. یک جای انتخاب میکنیم. میرویم. همین خیلی دخترم. مادرم هم می آید. البته که میآیم دختر جانم. مگر من تو رو تنها میگذارم؟ وضعش رو گرفته نمیتوانم. خانم تولین، این گل به نام شما اومده است. کی فرستاده است؟ نامش رو نگفته است خانم. کنی بینیم در کارت چی نوشته شده است؟ 1 2 3 4 گل دسته. کی باشد عاشق پنهانی تو ینگا جان؟ چی خیلی عاشقه اما بسیار زیبایند. جناب کنان، این سقراط در حقیقت آدمی خطرناک است. یعنی پلیس او رو دستگیر کرده نمیتونه. وای دجال یک چشم پنهان شدن را خوب میداند، اما من او را دستگیر کنم تیر بارانش میکنم. کی از چینه بود ماشین است؟ این نبینید ماشالله ماشالله. دامولا عظمی را بینید. دامولا عظمی معلوم است که پولی خوب یافته است، اما از کجا یافته باشد؟ چی میدانم من؟ سلام. او دامولا عظمی بخیر است؟ این میراث به شما مانده است. نه خزینه یافتم. خزینه کنگیر بگی؟ نه تو بگیر. نه تو هم نه. در کیسه امانت بیته. خزینه یافته سر زده. دامولا بیامان این کارها را. از کجا برآمد این خزینه؟ از همه مهم پول نه جناب کنون. دوستی رفیقی است. بفرمایید. درست. ای خدا از تو راضی باشده. برای من همین را گذاشتی. به شرف گذاشتی بعد یک تو میگذاری.
абаша ман 17 гектара кандум хазина наёфтум. И бадбахт ки боша ки ира ёфтая? امروز همه چیز از نام من بچه ها. خیلی هم نوشی جانتان، نوشی جان. مرحمت. عزیزان من، چای قهوه چیزی که خواهید. رحمت دامولا. خزینه نباشد من بانو را چخیل میدوزدم ها؟ همه امیدهایم به آب رفت. ای پا چند پول میشده باشه؟ هر دویمون رو به خارجه میبرده باشه. دامولا با نزدیکی برای خواستگاری خانم بانو میرویم. شما هم میاید همین خیل نه؟ بله چرا که نه؟ انشاءالله. اکای کنون این دیونا رفته باز خانم بانو رو برای خودش خواستگاری کنه چیکار میکنه ما اکا؟ خیر از من آدمی که بانو را خواستگاری میکند گوشهایش رو کنده در کیسهش میاندازم. همه خیل میکنی ها؟ لعنتی ما بانو را به پولمون نه به دیلمون دوست میداریم. ثانی فعل ما شما آوردی تا. پسرم چای کجا شد؟ زودتر باش. داملا از چایی که از قرضدار بودایی برای همین نمیآید. модар дигар намепурсам ки ҳаст вай одам. ту аз ман чизеро пинҳон мекунӣ чӣ? ай мелис афсата нагӯ. ай خانم تولین این هم برای شما آمده است. барои ман ташаккур ҷонам. мелис ин бисёр чизи зебост. кани бинем дар кор чӣ навишта шудааст. ба шоҳ духтари ягонам. модар ин бисёр гарданбанди зебо аст. вай одам ки ҳаст? ту чизеро аз ман пинҳон мекунӣ? ай сафсата нагӯ. ин чӣ алоқа дорад? аммо интихобаш хуб будааст. ба одами нозук табиат монанд аст. мебинам ки хушат омад. уф мелис беҳудагӯӣ накун. ҳатто вай одамро намешиносам. агар боз мешинохтӣ? чӣ оф? о хонум тулин боз як ҳадияи дигар омад? вале ба падарам ин кор хуш намеояд. дар бораи падарат гап назан. аз паси корат шав. хонум мелис барои машқ кардан намеравем магар? хомӯш бош. худо ҷазоят диҳад. хомӯш. пешдаро рафтем. пешдаро. 99 100 101 хонум мелис ҳамин хел тамрин мекунанд магар маро куштеда? гап назан. тамринро идома деҳ. 102 103 104 52 53 54 55 хонум мелис ин чӣ хел машқ кардан аст? маро аниқ мекушӣ. бисёр гап назану идома деҳ. аз пушти ту шуда дар ин сину сол мурданӣ нестам. бо марг даст ба гиребонем. бо марг. 57 58 78 79 80 хонум мелис магар турникро ҳамин хел мезананд? ба худо маро куштӣ. идома деҳ. 81 82 83 84 чӣ кор карда истодаӣ? кани хез ҳоло машқи ту тамом нашудааст. хонум мелис қасам мехӯрам пеш аз он америкои ту маро мекушӣ. хез мегӯям хез. ту ҳамин хел чемпион шудан мехоҳӣ? камоли сиёҳ. хез. каме раҳм кун. тамом шудам хонум мелис. мисли кӯдакҳо зора накун. идома деҳ. ту чемпион ҳастӣ. фаромӯш накун. баро. маро бо ин хел гапҳо фиреб додан хоҳӣ? муваффақ мешавӣ. 84 85 тестар суманзоду рӯз дорад. бояд ягон тӯҳфа харам. тестар. хонум мелис вақте ки ту дар пуштам бошӣ ман чӣ хел тез давам? ту гуфтанӣ ки ман фарбе ҳастам? 1 километр зиёдтар медавӣ. туро нишон медиҳам. каме раҳм кун хонум мелис. бидав. падар? ҷавонон падар ин мошин аз куҷо пайдо шуд? мерос аст?
به راست نه پسرم، خزینه یافتم. خزینه چی خیل خزینه؟ قصهش دور و دراز است. خزینه را یافتم و دولت تقسیم کردم. آنها باشند به من حقم را دادند. چرا که من حرامخور نیستم. رفتیم، سوار شوید، شما را برم. با خدا بهترین میشود. و اول بگو که اون خزینه از کجا پیدا شد؟ گفتم که قصه دور و دراز است. اهمیت ندید. شنید کمی شما را چرخانم. آخر ما باید کمی دیگر بدویم. این گوسفند کرامان دخترم، خودت بنشین. بگذار باید دویدن گیرد. پدر؟ با خدا من نگفتن نمیتوانم. تو دویدن را دوام ده. پدر؟ چی؟ زود باش دخترم. تا باز دید. بیدم. مایدچه بین این از قلفینای خودت مثل قلفینای هستی که مقلت شد. کدامش رو گیریم این خیل باشد؟ در بالا بوده شکلت دار زیباست؟ نه. خودت میدانی. خوب شیرینکم. این از چه خیل؟ این رو بگیریم. ها بسیار زیباست مادر. بسیار زیباست. تمام. سومان همیشه انتخابی کرده ما رو محقول میکند. خیر دخترم بیا ما رفته تورت رو پیچانده گیریم. میلش؟ سومن انتخاب ما رو معقول میکند. چی گفتنی گفت؟ یعنی انتخاب ما رو معقول نمیکند؟ البته که انتخابی ما رو محقول میکند. یعنی من 5 سال است که با اون مادری کرده ایستادم. بله تشکر میگویم برای خدمت های کردهتون. رحمت حاضر باشد از بین ما رفتنتون رو انتظاره. بینید خانم زهرا، من به خاطر سومن شده از خانه‌داریم دست کشیدم. فهمیدم. ما برای آن همه تشکر میگوییم. اما خانم بهار، شما به آن خاطر که با دوست داشتهتان خانه‌دار نشدید. ما باید همیشه از شما تشکر کنیم گفتنی هستید. لطفاً اکنون از حیات ما روید. خانم زهرا، تا زمانی باوری حاصل نکنم که شما با سومن مادری کرده میتوانید، من به هیچ کجا نمیروم. بخشش، اما تو را از مادری کردن من کی حق داده است که میپرسی؟ هرچند کرمک از پشت شال آب میخورد، اما گوش کنید خانم زهرا، من این سفسطه های شما رو تنها به خاطر سومن طاقت میکنم، ولی این هم تا جایی است. اگر یک بار دیگر چون این گپ زنید سومن رو گرفته میروم. فهمو؟ بسیار ترسیدم. لبای خانم زهرا، با کلت کلاس صحبت کردید؟ مهلت تکلیفم امشب تمام می شود. فراموش نکنید. برای تو رو باور کردن سببی نیست، فهمیدی؟ خانم زهرا، مرا گوش کنید. برای نبیرم همه کار را میکنم. جان آدمی را که مرا کشتن میخواست میتوانم ببخشم. خوب فکر کنید. اگر قبول نکنید به زوری نبیرم را میگیرم. روزی همه تون را به جهنم مبدل میگردانم. حاضر به تلفنتون سراغم را روان میکنم. کلت کلاس را بگوید که به آنجا آید. مثل دو مرد صحبت کنیم. اکنون از پشت سومن خیش تبار هستیم. این خصومت را دیگر دوام دادن نمیخواهم. زیاد تکلیف این افلاس را قبول کند و از این زن خلاص شوم، وگرنه با پای خودش به هیچ کجا نمی رود. تو مطمئنی که کلت کلاس با پای خودش می آید سقراط؟ به باوری دوست داشته کلت کلاس در آمدم. حتما کلت کلاس را برای با من با خوردن راضی می کناند. انیق می آید، اما برای سازش کردن نی. برای کشتن من می آید. یعنی به دامی که آماده کردم با پای خودش می افتد. هجری؟ هجری، من باید با تو یک چیزی بسیار مهم رو بگویم. چی رو گفتن میخواهید؟ موضوع نیست که این خیلی در روی پایمون گپ زنیم.
ягон ҷӯи шиним чӣ? ҳамин ҷо гӯед хонум санам, шуморо гӯш мекунам. ман чӣ хел ҳиҷриро мегӯям ки ӯро дӯст медорам. ҳиҷрӣ? ҳиҷрӣ, ман... ҳиҷрӣ бидам. чӣ гап шуд хола? қубури оби ошхона кафидааст. ҳама зери об шуд. биё рафтем. зудтар. қубури оби ошхонааш кафида будааст. ту ҳам вақтатро ёфтия? хонум санам, ба ман чиро гуфтанӣ будед? оҷилан фарёд кардед, чӣ шуд? ҳиҷрӣ, акнун ман бояд як чизро ба ту бигӯям. лабай хонум санам. ҳиҷрӣ, ман туро як одам худашро ба об партов. чӣ гап шуд? уфе, ин одам ҳам вақти ба об партофтанашро ёфта? хонум санам, чизе гуфтанӣ бошед гӯед охир. ҳиҷрӣ, ман вай лабай хонум санам. ба ман ҷасорати гуфтанро намедиҳӣ ҳиҷрӣ. ҳамеша бо ман хунукназарона рафтор мекунӣ. хонум санам, агар донам ки чӣ гуфтан мехоҳед, шояд шуморо гап задан ҳам намонам. ин хел бошад, бе ин ҳам мегӯям албатта. хонум санам, аз барои худо гӯед бас аст акнун. шумо ҳам халос шавед, ман ҳам халос шавама. ҳиҷрӣ, лабай. ҳиҷрӣ, бале, ман ҳиҷриам. чаро ҳушамро парешон мекунӣ охир ту? чӣ кор кардам мана? тамом, ту хабшин, гап назан. ман худам ҳамашро ба ту мегӯям. ё худоё, хомӯшам, гӯш дорам. ҳиҷрӣ, ман туро дӯст медорам. оҳе, роҳат шудаме. оқибат гуфтам. чӣ гуфтед хонум санам? чӣ гуфтам? ҳиҷрӣ, ту маро масхара мекунӣ? ту чӣ хел одами бераҳму беҳиссе ҳастӣ? ба ту ҳама он чизе ки дар дилам буд гуфтам. ҷавобе ки ба ман медиҳ ҳамин аст? хонум санам, чизеро нашунидам. чӣ хела? яъне ту ҳеҷ чизро нашунидӣ? нашунидам хонум санам, ёрии таъҷилӣ гузашт, аз садои баланди вай шуморо нашунидам ба худо. хайр хонум санам, ман бояд ба амри маъруф равам, баъдан боз во мехӯрем. ба шумо рӯзи хуш хоҳонам. ҳиҷрӣ, ба куҷо меравӣ охир? ҳайвон ҳастед писар, ҳайвон! ба шумо чойнӯширо ҳеҷ ҷо дода натавонистам бурда шуморо дар оғул мебондам. гавҳои бешох. эй, ин санам аз паси ҳиҷрӣ давида хаста намешавад, аммо ҳиҷрӣ ҳам кут намекунад. ин бачаро аз ӯ хушаш наомаде? чӣ хел хушаш намеояд? вай ҳелаашро чунон ёфтааст ки ӯро аз пасаш чунон метавонад ки ба худо ба нози ӯ нигоҳ накунед. ҳамин хел аст? ака бовар кун, ба хайли ман боварӣ дорум ки барои ҳиҷрӣ ҳамун хонума рафта хостгорӣ кардан кун. хостгорӣ мекунем, чаро намекарде? санам духтари бобои қодир аст. қодир бошад ҳам хизмати ман аст. чаро намешавад? ҳам санам мисли ҳиҷрӣ бачаи покизаю муборак ёфтааст. дигар чӣ мехоҳад? аҳа, ака, ман ҳам дар ин мавзӯъ як чиз гуфтан мехостам. мегӯям ки моро ҳам хонадор мекардед, чунки мо ҳам бандаҳои поку муборак ҳастем. ҳамин хел не? оҳо, ҳамин шараф роста мега ка канон сабаби бисёр мегирӣ. агар моро шумо хонадор кунен ку падар та ай дузах ба биҳиш меёран ҳамиша. хамӯш бошед.
хезет ба хонаи хонум бону меравем. рафтем. ака охирон бор аз ту хоҳиш мекардам. модар оҳ мебинам гарданбанде ки аз ошиқат омадааст пӯшидаӣ. хайр чӣ кор кунам? зебо аст, тоқат карда натавонистам. фаҳмидан мехоҳам кист ин одам. ман ҳам бисёр мехоҳам. ту ба як кор агар биниятро нахалонӣ намешавад. хуб тамом зебо шуд. ҷаноб ба суман барои зодрӯзаш ҳадя омадааст. این برچه بابا هم است کو؟ ки қабул кард ин барраро? зиё ҷон биё дар он ҷо ин масъаларо суҳбат кунем. суҳбат мекунем. барачаи ман зиё ин то кай давом мекунада? вай ҳамаро куштан мехост. хостааш фақат баъзан набираашро дидан будааст. чӣ мешавад рафта гап занӣ? зоҳро ман бо ин одам ҳеҷ гапе надорам. фаҳмидӣ? иҷозат намедиҳам ки духтарамро бинам. ту ҳам бори дигар бо ӯ гап занӣ маъзарати туро қабул намекунам. фаҳмидӣ? ё худоё, мисле ки ман мехоҳам ки бо ӯ гап занам. каме бо мантиқ фикр кун лутфан. ба наздики хонадор мешавем. ман чӣ туро, чӣ суманро, чӣ ҳаёти худамро зери хатар гузоштан намехоҳам. асли танҳо мехоҳам ки ба ин душманӣ хотима бубахшӣ. чаро ҳаёти моро зери хатар мегузорӣ? рафта суҳбат кунӣ чӣ мешавад? парво накун зоҳро. ман ҳам туро ҳам дӯстдоштаҳоямро муҳофизат карда метавонам. каме ба ҳавои тоза бароям. умедворам ки муҳофизат мекунӣ. суқрот, ба боварии дӯстдоштаҳои ман дар омада маро фиреб додан мехоҳӣ, аммо намешавад. меоям. барои дидани ту не, барои куштани ту меоям. бешараф. аз пушти канони девона бин худмуро чалавек пау карем. дар шаҳр ниқоб кати мегардиме? ба худо айбайне ки тез ки бонуҷон гарм шудаме. бонуҷон мебароӣ? камтар пас мо ҳам мерасем. бай бай. опа рафтем. ака канон хонум бонуро медузданд. ту чиҳо мегӯӣ? абачалатара буна кашида аз ҳуш рафте? бонуҷон ман ҳам белатар барои ту аз ҳуш меравам. ин ҳамон аблаҳи ҷанговар нест магар? ин мошини канони девона нест магар? дар ҳамин ҷо ҳам пайдо мешавад лаънати. ай лаънати духтарро дизӣ. кай хабар диҳед пеши роҳи ин аблаҳро гирам. газро зер кун. битун, аз барои худо ин барачаро раҳо кун. ака зиё, шавкат чаро ба зодрӯз намеояд? аз куҷо донам? телефонамро набардошт. сарашро дар ягон бало гирифтор накарда бошад? не, агар ба бало гирифтор мешуд 10 бор занг мезад. бародар, омада наҷотам де, қурбонат шавам. ман ин барачаро нағз надидам. шавкат, агар ин бор канон бихапад ба худо пӯст мекунад. бача чӣ кор кунем? унала занг мезанам. фикри зур. чӣ хел фикри зур? ҳайвони Шавкат? занг мезанӣ чӣ мегиша? мегӣ ман бонура дузидам? одамдузӣ ин ҷиноят аст. ҳайвони беақл. капамон сӯхт ба худо. Шавкат ягон фикр кун. бонуи та ширинхувае.
بانو؟ بانو خوب هستی؟ های خدا را شکر. او را دستگیر کرده بیارید. دوید. بابا بزن این چی کاری کرده ما بود کنام عنیق مرم. او را دستگیر کرده پیش من بیارید وگرنه همه اتون را میکشم. دوید. شرف این جنگاور نیست، جنگاوری ساخته است. برادر ما از جنگاوری ساخته هم میترسیم. بودا یا فرو بگردیم کو بیان کانون قپیم این را بگیرید. بچه نامسلمانی نکنه یک کم تر بقپیم سرم تو خورده سر با دستی از رویلت زدی آشنا؟ چی؟ نقابش را کشید. ببین پرشوز که ما بیرون میگیره بسته بس کنید. اکا نقابش نمیبره کلش هم کنم. اکا با فکرم او را با نقابش پرونده در اینجا گور کنید. چی؟ گم نزنید. نقابی او را کشید. بچه سرم میکنین به خدایی. شبکت؟ اکا کنون سازه بچه ها بیز ای خدا بترسه خیلی کار نکنه. وای دشمنی پدر لعنت داخلیه. وای خاینی خرخاییده حرامی. معلوم که نسبتی بانو چشمی بد داری ها؟ وای 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 باز زنی دوست داشته ای مرا میدزدی؟ این سگ بچه را با پایم پرتوید. اکای مسلمان های بیا کلمه شهادت چه عریضه کنه بعد اینجا می پرتویمش بوم برم مسلمان موری. برای سگ های خاینی خرخاییده کلمه شهادت خواندن لازم نیست. برو پرتوید. بچه بسین بخدا ای با نمیدونه والا بسین اینجا گب دیگه خشیدگه بسین مفهمونم تو نه؟ دمت را گیر. اکا نخود دارم این 114 سریه من نشناخته باشه. با خدا من بانو را با چشم بد نگاه نمیکنم. اگر نگاه کنم چشمم کور شوه. خاموش لعنتی. شما رو گفتم رو پرتوید. پیشتر بچه اکا یا دقیقه بگو بسن با خدا میفهمونم همش میفهمونم. راست دیگه بکا دوزیدن خانم بانو را ایمه این همی جنگاور خواست. چی؟ ها جنگاور خواست و من گفت اگر بانو را ندوزدی همه نزدیکانت رو یک تا یک تا میکشم گفت. تو هم از نزدیکانی من هستی اکا. این برادران هم دلم برای شما سوخ اکا. اگر نه نمیدوزیدم. جنگاور ها؟ اوه اکا جان به نام خداوندی بخشنده و مهربان. محترم جماعت، محبت به پیامبر از روی ایمانداری است. محبت به اویله هم از روی ایمانداری می شود. امروز درباره آدمی که با محبت مادرش و پیامبر معروف است صحبت خواهیم کرد. نام آن کس حضرت ویس قرنی. ویس قرنی در یمن به دنیا آمد. در 4 سالگیش پدرش مرد. حضرت ویس بزرگ شد و به یکتا بودن خداوند ایمان داشت و با این عقیده زندگانی میکرد. بت‌ها را سجده نمیکرد. مردم او را نمیفهمیدند و همیشه مسخره‌اش میکردند. او را تنها یک نفر میفهمید، او هم باشد مادرش. حضرت ویس انسانی مبارکی بود. همیشه در خدمت مادرش بود و برای پیشبرد زندگی جای کار میجست. در آخر تصمیم گرفت که برای از طعنه و مسخره بتپرستان دور بودن و با خداوند یکتایی که با او ایمان داشت در تنهایی ماندن راه چوپانی را پیشه کند. همین خیل در کوه و پشت بیکس و تنها با خداوند خود تنها میماند و همیشه درباره یگانگی خدا و راه حق فکر میکرد. ویس قرنی در کوههای تنها به خداوند پناه برده افق عقلیش را وسیع کرد و مثل هر یک پیغمبر در تفکر فرو میرفت و منتظر یک مژده نیکویی بود. و دیر نگذشته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام را خبر ظهورش رسید که مردم را به دین حق دعوت میکنند. حضرت ویس قرنی این خبر را شنیده
ҳеҷ кас ӯро ба дини ислом даъват накарда исломро ҳамон замон пазируфт ва аз ҷумлаи муъминон шуд. ба модараш бошад калимаи тавҳидро вайс худаш омӯзонид ва модараш ҳам мусалмон шуд. вайси қаранӣ баъд аз мусалмон шуданаш мувофиқи дини ислом зиндагӣ мекард. дилаш пур аз муҳаббати худо ва пайғамбар буд ва ягона орзуяш дидани паёнбари худо буд. бо ин орзуяш саргардон мегашт. вале модараш он замон пир шуда буд. чашмонаш намедид ва пойҳояш кор намекард. вайси қаранӣ дасту пой ва чашми модараш шуда буд. ӯро мехӯронд, мепӯшонд, шуста покиза мекард, яке гуфтаашро ду намекард. кӯдак бар ин нигоҳаш мекард. вайси қаранӣ модарашро танҳо гузошта ба дидани расули худо рафта наметавонист, вале дилаш дар орзуи дидани паёнбари худо бирён гашта буд. рӯзе расид ки дар орзуи дидани паёнбари худо тоқати ҳазрати вайс тоқ шуд. аз модараш иҷозат хост то ба Мадина равад. орзуяш танҳо як бор дидани паёнбари худо буд. вале модари пираш ба ин сафар розӣ набуд, чунки ғайр аз ҳазрати вайси қаранӣ дигар касе надошт. модараш бечоравор ба вайс гуфт: агар хоҳӣ рав, аммо маро ба кӣ амонат мегузорӣ? ҳазрати вайси қаранӣ орзуи як маротиба дидани паёнбари худоро низ дар дилаш гӯронд. ба модари пир ва муҳтоҷаш чизе гуфта натавонист, вале орзуи дидор ӯро ҳамеша ранҷ медод ва гирья мекард. худо ва расулашро ҳамеша ёд мекард. муҳтарам ҷамоат, муҳаббати вайс нисбати паёнбарамон ба дараҷае расида буд ки ҷаноби пайғамбарамон баъзан рӯяшро ба тарафи яман мекарду мегуфт: аз тарафи яман шамоли раҳмат ба машома мерасад. ҳазрати вайси қаранӣ ҳоло ба Мадина нарафта буд, аммо ҷаноби пайғамбар аз будани ӯ хабардор буд. як рӯз дили вайси қаранӣ барои дидани расули худо он қадар сӯхт ки дигар тоқат накард ва дар назди модари пираш ба зону заду гуфт: модарҷон, дигар тоқате дар ман намонд. илтимос барои дидани паёнбар ба ман иҷозат бидеҳ, модарҷон. модари вайс ки бисёр нотавон шуда буд бо садои хаста ба ӯ гуфт: писарам, ин модари пиратро ба кӣ гузошта меравӣ? вайси қаранӣ гуфт: паёнбарро дида зуд меоям, вақти зиёд намеистам. модари вайси қаранӣ бо ғамгинӣ ханда карда гуфт: писарам, дар он роҳи гарму бехӯрок чӣ хел мусофират мекунӣ? ишқи пайғамбар ақли туро аз сарат гирифтааст. аз ин ҷо ба Мадина чанд ҳафтаина роҳ аст. не уштуре дорӣ, не аспе дорӣ ки савораш шавӣ. вайси қаранӣ бо дили пур ҷавоб дод: модар, кофист ки ту иҷозат бидиҳӣ, барои як бор дидани паёнбарамон ба ҳама мушкилӣ тоқат мекунам. модари вайси қаранӣ бо як бечорагӣ ва ночорӣ гуфт: хуб писарам, бирав, аммо як шарте дорам. вақте ки ба Мадина расидӣ рост ба хонаи паёнбар меравӣ, дарашро мекӯбӣ. агар ҷаноби пайғамбарамон дар хона набошад, мунтазир нашуда ҳамон замон бармегардӣ. вайс бо хушҳолӣ дасти модарашро бусида ва гуфт: розиам, модарҷон. ҳазрати вайс омодагиашро дид ва ба роҳ баромад. рӯзҳо, ҳафтаҳо дар биёбон роҳ мерафт. хасташавиро намедонист. як лаҳза ҳам истироҳат накарда ба роҳаш идома медод. ишқи пайғамбари худо ба дилаш он қадар таъсир карда буд ки гурусна монд, беоб монд. биёбонҳои тафсон буданд, аммо ҳеҷ яке аз ин монеи роҳаш нашуд ва роҳашро давом дод. ҳар чӣ зудтар расули худоро дидан мехост. орзуи дидорбинӣ бо расули худо ҳамеша дилашро ханҷар мезад ва ярадор менамуд. дар ниҳоят рӯзе ба шаҳри Мадина расид. хонаи паёнбарро пурсида пайдо кард. дарро бо ҳаяҷон кӯбид. бисёр шод буд ки ҳозир паёнбарро мебинад. аммо паёнбари худо он замон дар хона набуд, ба куҷое сафар карда буд. ба вайси қаранӣ гуфтанд: агар паёнбарро дидан хоҳӣ, бояд то фардо мунтазир шавӣ. аммо ҳазрати вайси қаранӣ амонатдор буд. ваъдае ки ба модараш дода буд нашикаст. ба модараш ваъда дода буд ки агар паёнбарро дар Мадина наёбам, ҳамон замон ба хона бармегардам. ва ночор ҳазрати вайс ба хонааш баргашт. солҳо ва моҳҳо паси сар шуд. вайс ҳамоно орзу мекард ки дидори расули худоро бубинад. аммо рӯзе ба вайси қаранӣ овозаи аз ин дунё гузаштани паёнбари худо расид. вайси қаранӣ аз гирьяи бисёр аз ҳуш рафт. баъди вафоти паёнбари худо, ду саҳобаи паёнбар вайси қараниро ҷустуҷӯ намуданд ва ӯро пайдо карданд. он замон ӯ дар кӯҳ машғули шутурчаронӣ буд.
бо ӯ вохӯрданд ва ҷомаи паёнбари худоро ба ӯ доданд ва гуфтанд ки паёнбари худо васият карда буд ки ҷомаашро ба ту бидиҳем. ҳазрати вайс бо садои нолону ларзон гуфт: ман як бандаи оҷиз ва гунаҳгор ҳастам. шояд вайсе ки шумо мекобед каси дигар бошад. фармуданд: не ту ҳастӣ, зеро ки ҷаноби пайғамбар ҳамаи нишонаҳои туро ба мо гуфта буд ва ту ба пуррагӣ мувофиқ ҳастӣ. вайси қаранӣ ҷомаи муборакро ба ҳасрат бӯй кашид ва ҳамон замон аз ҳуш рафт. муҳаббат ба паёнбари худо яке аз пояҳои дин аст, бародарон. агар мо паёнбари худоро аз ҷонамон дида бисёртар дӯст надорем, пас мусалмонии мо комил нест. муҳаббат ба расули худоро аз вайси қаранӣ биомӯзед. вайси қаранӣ баъдан ба лашкари алӣ ибни абу толиб пайваст ва бар зидди муовия ибни абу суфиён ҷангида ба шаҳодат расид. он ҷанг бо номи ҷанги сифин маъруф аст. вайси қаранӣ то охири умраш аз гуфтаи худо ва пайғамбараш ҳаргиз дур нашуд ва бандаи мубораке буд. худованди таоло моро мисли вайси қаранӣ соҳиби имони комил ва расули акрамро шафоаташро насибамон кунад, иншоаллоҳ. амин. амин. кани духтарам бинем ки чӣ меояд. ана ин дорти шоҳ духтар аст. ҳама чиз хуб аст. камтар пас кордро меорам. کانی پف کن بینیم. انا ایناشو هم پف کن. اوه بهترین. بله این خیل باشد تارتمان را انا این خیل میبریم. آهسته میبریم. بسیار تارتی زیبا بوده است. بسیار بالذت می نماید. تارت سومن جان است. انا حاضر باشد اپه ها اینها را در لعلیچه ها میگیرند. من میبرم اکا. ای ملیس، من در دیت هستم، نمیخورم. تشکر برای نواری انگا جان. بید رفته شینیم. اوه حجه ها بله. تارت ها را اپه ها بیارن. ملش بیا خودمان توفه ها را میبینیم. توفه ها. بیا دخترم بیا کنی. بیا 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 بیا. من همین خیر. بیا 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 بیا. زاد روزت مبارک. رحمت پیزورو. جوانی من. سومن جان، انا این رو هم. سومن جان انا این با تو. شیرینک. سمی؟ با کجا میروی سروسه من؟ نان جونم تولین یک کاری میکنم که هم زهرا با کلتکلاس مجبور خانه‌دار میشود. همه دیگر از این کمالیسیات تا آخر عمر خلاص میشویم. این کارو چخل میکنی؟ من میکنم. پروا نکنید. من میکنم. همش رو حل میکنم. تمام، با دقت باش. ها الو من کارد رو میارم. همون
зуҳро кай ба суман мегӯӣ ки хонум баҳор модари ҳақиқии ӯ нест? охир ӯ рубубии худашро дар ин хона хуб ҷо кардааст. ба наздики ин ниҳолро аз реша меканем ҷонам, ту парво накун. ин корро чӣ хел мекунӣ? ҳикояи дуру дароз аст. инро як сол гузору ба ҳиҷрӣ гуфтӣ ки ӯро дӯст медорӣ. Не охир зуҳро, гуфта натавонистам. ҳамеша мушкиле мебарояд, чӣ хел бигӯям, аммо аниқ мегӯям. боварӣ дорӣ санам? боварӣ дорам. ба фикри ман ҳеҷ боварӣ надорӣ. ё худоё, мисле ки он ҷанговар диққататро ҷалб кардааст. ҷанговар чӣ алоқае дорад, нафаҳмидам. ман ҳиҷриро дӯст медорам. имшаб аниқ ба ӯ мегӯям ки дӯсташ медорам. кане бигӯ. мегӯям. зуҳро ва мехӯрам. нафаҳмидам. бо суқрот ва мехӯрам. аз ростӣ? бешараф. имшаб ҷанозаатро мехӯрам. хурсанд шудам. бо ин васила аз ҳама хатарҳое ки моро таҳдид мекард халос мешавем. ҷаноб, кордеро ки калтакеласро ба маҳбас мекашад овардам. наздиктар биё. бо ин корт мехоҳед ки киро кушам? доған, туро гуфта будам ки агар муваффақ нашавӣ, туро мекушам. ман мебароям. бо диққат бош. майлаш. инҳоро ана ҳамин таври либос мепӯшонем, зебо мешавад. то боздид. барои гирифтани ҷонат меоям суқрот. имшаб қабратро мекунам. хаёлӣ, ту рафта диққати ҷанговарро ба худат ҷалб кун. бо калтакелас нею бо дӯстдоштааш машғул шавад. нақшамро вайрон накунад. дар амборхонаи бекос ҷиноят шудааст. аз ту то охири умрам халос мешавам. дигар ба оилам ва дӯстдоштаҳоям зарар намерасонӣ суқрот.
هجری؟ هجری کجا شدی؟ تو را منتظر بودم. лабай хонумсанам чаро мунтазири ман ҳастед? برای با تو گفتن. чиро ба ман гуфтанд? تو را دوست می‌دارم هجری. аз бозӣ кардан хаста нашудед хонумсанам? هجری مگر این خیل می شود؟ چه خیل بازی؟ این حسیاتی حقیقی هم است. من تو را از راستی دوست می دارم. ин барои чи аст хонумсанам? боз барои чӣ шарт кардеда? هجری شرط نکردم. بله میدونم اولها همش بازی بود، قبول میکنم، اما این بازی نیست. این حسیاتی حقیقی هم است. من تو را از راستی بسیار دوست میدارم هجری. برای با تو عاشق نشدن بسیار کوشش کردم. اعتراف میکنم که تو را به خودم لایق ندونستم. اصلا من برای تو لایق نبودم. بسیار خطا فکر کردم. من به تو از راستی عاشق شدم هجری. آخر من اولین بار است که عاشق شدم. ишқ як ҳиссиёти муқаддас аст хонум санам. ба шумо бар инҳо асло рӯяшро нишон намедиҳад. هجری кофист акнун. бо ин бозиҳои шумо вақтамро сарф карда дилгир шудам. дигар бо ман бозӣ накунед. аз ман дур бошед. هجری хонум санам, лутфан аз ман дур бошед. ба шумо гуфта будам, ман бо шумо бар ин духтар асло кор надорам. рафта бо дигар нафар бозӣ кун, майлаш. агар миллион дил дошта бошам, як тояшро ба ту намедиҳам. هجری التماس خیلی گپ نزن. نکن. лутфан хонум санам, дигар бо ман бозӣ накунед. بله بازی کردم. تو رو دوست نمیدارم هجری. پیشتر به تو دروغ گفتم. تو رو دوست نمیدارم. تو موافق من نیستی. من مثل تو رو چه خیلی دوست دارم آخر. مثل تو آدمی پست رو من دوست نمیدارم، فهمیدی؟ دوست نمیدارم. من دیگر کس رو دوست میدارم. تو بر این آدمی پست رو چرا دوست میداشتم من؟ ниҳоят худат эътироф кардия? бале, туро дӯст намедорам. киро дӯст медорам медонӣ? ман ҷанговарро дӯст медорам. ҳамеша ӯро дӯст медорам. чӣ шуд? зиқ шудӣ?
یا اینکه از راستی فکر کردی که تو رو دوست می‌دارم؟ خیر، من با جنگاور با خوردنم لازم. دیگر رو برایم نبرو، فهمیدی؟ هجری بای آشنا چیکار میکنی در این بین راه؟ عاشق شده چی بلا؟ چی شد، خوب هستی؟ چیزی نشده است. چه خیلی چیزی نیست؟ با سنم جنگ کردید؟ هجری اقلا تو این کارو نکن ها؟ در این دنیای 3 روزه چی لازم گریه کردن؟ از داملوزیو دلو یادگیر. داملوزیو امشب با سقراطی که او را کشتن میخواست آشتی میکند. یک فکر کن، وای این را کشتن میخواست، این باشد امشب با وای آشتی میکند. آخری زمان شده است. داملوزیو با سقراط؟ بله، داملوزیو با سقراط امشب یک دعا کن آشتی کنند. با خدا دعاهای تو قبول میشوند. دیگر بنی را نبرو، زیر کرده میروم. خداوند خیر یک طرف نیست. هجری بیبی میلیون دیل میداشت است، یک تاش رو هم نمیداد است. آدمی بیره. دیلت رو من چیکار میکنم که به من نمیدهی دیلت رو؟ حیات هم رو محو کردی آخر. یاری دیه، یاری دیه، یاری. همیشه دانستن میخواستم جنگاور که دوست داشته‌ات را یا اینکه کلتکلس را برای نجات انتخاب میکنی. انتخابت رو کرده ای. باری گذشته نمیدونم چه خیلی نجات بیافتی، اما
این مراتبه تو رو زیر خاک نکنم دست نمیکشم. سقراط سقراط در کجا هستی لعنتی؟ نزدیک نشو، دختر رو میکشم. اکنون ایستادن نقابت رو بکش. نقابت رو بکش میگویم. تو کی هستی؟ کی هستی میگویم؟ سقراط در کجایی ها؟ کنی جواب ده. کی هستی؟ گپ زن. اینجا چی گپ؟ تسلیم شو کلتا کلاس.